Добрий вечір, почитувані патраче. Пред нами ще jedna емісія нашого недільового телевізійного магазина. Наші новінари у прешлім тижню потруdzeliše zaznačiti vekšinu aktualnih podijah u naših stretkoh. Co pririhtane uvidzime u kratkim prepatrunku i najavi našej emisiji. Toti juvilej buli krasna nahoda, že biše predstavilo ruske slovo, kotre budze vyhodic u novim, modernejšim formatu. A keď prevozky boli zakončeni, šitkiše zišli na Veselinkovim poligonu preveriti či poznaju pravila spravovanja u transportu. U tej časti programi organizatorom pomoglo Ministerstvo nukašnih džiloh Republiki Srbiji. Rusnaci od počátku 20. віку postali свідомі, že muša budь aktivni, keď nie chcú zaostávať za druhýma, ta počali vydávať noviny i kalendar, u kotrih boli i reklami. Paralelno so spririhtovanjem vyberankoh za novi sostav mesnej zajednici, okončovani roboti na dvoch značnejších investicijoh u ruskim keresture, jak realizacija skorej prinješenih odlukoh aktualnoho sostavu Sovitu. Odkedy u Bikić dolu vybudovana cerkva, a to bilo pred 110 rokami, kolo cerkvi nie vybudovani ani jeden provadzaci objekt, gdje biše ljudze posle bohosluženjoh mohli zizi popripovedac. Того року за ечку тоти майські діжджі були хасновіті, хібелем обецані субвенції од держави. Teraz totu rošlinu, ktorá má i halucinogény pri kmeti, ta da kedy strašeli djeci, že u maku jest dziva dzivka, že bi tam nje zahodzeli, ritko kto má u zahradi. Výbor za školjara generacije okončuješe na osnovi pravilnika o nahradzovanju školjaroh. To muši buc odlični školjar, nošitelj Vukove diplomi i rozumiše zo s prikladnim spravovanjem. U čaše krizi ukladac do veljkih projektoh predstavlja i veljku šmelost. Toto dobre znaju našo kolegove z ruskog slova, kotri štvartok u holu Vladi Vojvodini optimistično promovovali novi format tižnjovih novinoh Ruske slovo. Na prahu svojej 70. ročnici oni počinaju vyhodzicu u novim, modernjejšim vidanju. Direktorka ustanovi Ruske slovo, jeho odvičateljni redaktor, novinare i drugi prisustvovali na označovanju Dnja novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo. Označeni 15. juni, datum ket 1945 roku vyšlo perše číslo tih novinoh, a tiž i juvileji, 90. ročnica drukovanog informovanja na ruskim jaziku i 50. ročnica literarnog dodatku Literaturne slovo. Toti juvileji buli krasna nahoda, že biše predstavilo ruske slovo, kotre budze vyhodic u novim, modernjejšim formatu. Z nahodi Dnja Rusnacov prešloho i toho roku mali sme dodatok k novinom Ruske slovo, ktorý nam jak projekt finansovala nam Uprava za kulturu Horodu Novog Sadu. I vidjeli sme, že čitače dobre prijali to novi format i tako zimšaki magazinski sposob informovanja. To nas tako još meljelo, že bi sme počali s vyhodzenjom novinov u novim formatu, súčasnejším. Znači, mali sme veljki novini, C3 format tak volani, ktorý išlo na novinarskim paperu. A teraz máme to 40-gramski paper, teraz máme offsetni paper, bili, češi, 80-gramski i šitski boki u koloru. To bude i nespodzivanja i nazdavše budu uglavnim pozitivni reakciji. Už 50 roky s ruským slovom vyhodzi mešačný dodatok Literaturne slovo, s kotrim nastavali i rosli veli naši pisatelje i poetove. Po teraz vyšli veci jak 600 čísla i teraz sme konečne preslavili toto u novým formátu literaturne, ktorá je napravené tak, ako presek, nemôžeš povedať bez slov, ale zo tých
ročnicoch poteraz so boli objaveni písni jak kompilacija. Znači, estetski ono ostava tak, jak je. Še sme otvoreni za ilustraciji, normalno, zvukovni dodatki. Nem pisati nič druge. Menjajući nje vipatrunok, ali i strukturu, novini postali magazin na ruskim jaziku, a nastavanje jednoho takoho sučasnoho magazina privital i podpredsjedatelj vladi Autonomnoj pokrajini Vojvodini i pokrajinski sekretar za kulturu i javne informovanje Slaviša Grujić. Vojvodina jak pokrajina postoji pretože u njih postoja nacionalni zajednici. Ruska nacionalna zajednica všeli jak jeden z fundamentov u Vojvodini. Ruske slovo to dobri mediji, njenem pre informovanje, ali i pre promovovanje kulturi, bešedi i kulturno-istorijnog bogatstva. U tim slučaju pripovedame o jednej medijskej instituciji, która postoji už dlho i która ma svoj prepoznatljivi patrunok i publiku. Robi robotu pre ktoru je i osnovana. A teraz s tim novim formatom očekujeme, že to bude i jeden kročaj dalje. Ruske slovo s takim podsahom trima kroče zo časom, co u financijnim zmislu znači vekši vidatok za ustanovu. Cena tižnjovnika nje menjana od 2006 roku, ale i nadalje, dzekujući subvencijom državi za informativnu dijalnost, cena ruskoho ostava 30 dinari. Včera u Ruskim kulturnim centre u Novim Sadze otrimani 13. festival zecinske tvorčosti Rusnacoh Vojvodini i Veselinka. Kolo 150 učašnjiki z naših školoh i kulturno-umetnickih društvoh učestvovali na tej popularnej manifestaciji za najmladših. Festival zecinske tvorčosti Rusnacoh Vojvodini Veselinka počal z tradicijnu kreativnu robotnju risovanja po muroh. Toho roku tema z oblasti transportu, odnosno konkretno djeci u transportu. Dôležité im takú češku to, bo oni znajú dať sa povesť, naročito školáre toti u osnovnej školi, oni znajú o transportu nadosť i ľahšejšie by im bolo možnosť pripovedať o tým transportu. A za oformľovanie ľudov, bicykli, automobili i tak dalje, všetko to, co učestvuje u transportu, dôležité im takú češe, da oni probovali na tih muroh prikazati tak, jak znaju i jak možu. Bezpečnosť u transportu bula tema i drugih robotnjoh, ta u veljkej sali Ruskog kulturnog centru všetky boli zavžati zo škatulami, paperami, štrihanjom i ljipkanjom. A za co ti dodaš te točka? Za farbenje. Co farbiš? Škatud, na primjer, avto. A znaš za co treba to avto? Ne znam. Co budeš robiti z avtom kad napraviš? Položiš se na hribec, pa budeš kao da sme avta pravi. A keď prevozky boli zakončeni, všetky še zišli na Veselinkovim poligonu preveriti či poznaju pravila spravovanja u transportu. U tej časti programi organizatorom pomoglo Ministerstvo unutrašnjih dilov Republike Srbije, odnosno Policijna uprava Novi Sad. Ovakva preventivna aktivnost treba što češće da se radi. One u ovom uzrastu mogu da usvoje određena znanja i da izgrađuju određene stavove, a koja su bitna za učešće u saobraćaju dece i oni su znači učesnici i kao pešaci i kao putnici u vozilu. Veljke interesovanje vyvolali i Mr. Twister, ktorý i toho roku zabavljal deci za spravenjom rižnih figurov z balono. Co to maš u rukoh? Balon. A otkud si? Pa jedan človek pravil. Takže kto se to već dostal. A co si ešte robila tu Nješka u Novim Sadze? Risovala sam po muroh s krejdami i pravila avtočka. Učestvovala si u tim zmahanju? Hej, wiem co ja nie vožala auto, ali sam jak pešak. Ja sam skočura. I u ktorih robotnjoh si učestvovao? U pravenju avtoh i risovanje za skrejdu. Jak si še pačeli to ti robili? Fino. A toto tu si učestvovalo ti? Hej, bol sam auto. I jak to, kad si učašnik u transportu? Na co še treba merkovati? Sluhali sme policajca i već jak treba da ideme.
Všetkých, ktorých sme volali, všetky še teraz odvolali, všetky prišli, čakáme ešte malých predškolcov, našich novosadských, oni nejste su mandi, takže prídu až poznejšie, tako pred sam počatok programy muzično-scenskej. Všetky še drugi odvolali, chvíľa nas super potrimala, nejste zeci prekrašne prilapeli i risovanje, i temu, i policajcov, i nejste, možemo povedať lepšie, ako sme domali. Bez ohľadu na toto, že prišli medzi ostatníma, novosadskí predškolci zo sprihodnú drámsku sličku perši nastupeli u muzično-scenskej programi. I keď najmladší dali željené švetlo, na Veselinkovej bini zmenjovali še tanječniki, špivače, muzičare, a najveći bilo recitatorov. Širšu reportažu zo Veselinki hodni ste opatriť u štvrtkovej emisiji Dobri večer Vojvodino. U Zavodu za kulturu u Vojvodjanskih Rusnacoh prešlo týždňa otvorena výstava i predstaveni provadzaci katalog Medzivojnova reklama po ruski. Na výstavi mož vidjeti rižni reklami i ohlaški, objavljovani medzi dvoma švetovima vojnami u ruskih novinoh, kalendaroh i novinoh Zarja. Výstavu Medzivojnova reklama po ruski otvoril direktor Zavoda za kulturu Vojvodjanskih Rusnacoh Sergej Tamaš, ktorý vyznačil, že ona časť oficійного projekta Zavoda i že ju našu ľudze hodni vidjeti už na tohoročnej červenej ruži. Máme dneška nahoditi uvidjeti skoro 20 reklami, ktorí vyloženi, a zaplanovane i pre određeni tehnični problemi, znači ište 20 će maju dorobiť, dodrukovať, takže že na peršej výstavi, ktorá bude, nazvam, že to bude červená ruža všelijak, že bude prikazani celý polný asortiman, znači kolo 40 reklami, ktorí označujú Rusnacov, ruský mentalitet, duch i čas, ktorý bol medzi dvoma vojnami i ktorý všelijak prikazuje i toto, co Rusnaci tedy i odnošenje ih spram ohlašenjoh, reklamoh, toto, co gdje oni džistvali, robili i s čim še zanimali. O výstavi bešedoval i jej autor Saša Sabadoš, kotri vyznačil interesantni fakt, že už tedy ľudje pochopili moc reklami i počustvovali potrebu predstaviti še potencijalnim kupcom. Materijal, po jeho slovoh, ljehko pririhtal zekujući digitalizaciji, zo čim i najstarši ruski drukovani vidanje postali dostupni javnosci. Toto i svojo fajtova preslava 90 ročnici presi na ruskim jaziku, jak i odnosno to jakšeg sposob, že bi i zavod vošol uopšte do tej preslavy. Okrem toho, ta výstava nejste dobrá náhoda, že by sme videli všetky spôsoby nielen reklamovania, ale vôbšte obracania tých targovcov i davateľov usluhov ku ruskomu národu. Znači tu je nielen Rusnacov, tu je z rýžnych národoch. I to uopšte bešeduje o mentalitetu tých časov, kde bolo bardzo važno, že by jeden targovec i remeselnik bešedoval vece jazyky. Rusnaci od počátku 20. viku postali svidomi, že muša bud aktivni, keď nie chcú zaostávať za druhima, ta počali vydávať noviny i kalendar, u kotrih boli i reklami. Jak nadpomnul dr. Janko Ramač, nije znaš jaki boli ekonomski efekt za redakciju, ali je važno, že še reklamovali praktično šitski, od remeselnikoh po ljikaroh. Bez ohľadu, co my o sebe dumame, a vše máme lepšie dumanie, jak co ono stvari na isto i patrali, ja bi povedal, že zdravstvena situacija bola katastrofálna pri Rusnacoch. Povedzme, keď vežneme podatok, že djeci pri Rusnacoch, povedzme, može buď i 100% vecej umerali, jak pri Njemcoch u sušedných valaloch. Već mi ne možemo povedať, že oni mali znanja o tim, že dosť zbali i všetko tak, znači i toto, že še vidíme, že tu je z ljikároch i njedem u samih reklamoch. Keď vezmeme kalendári, noviny, vidíme, že ljikári jak takí prisutní tu so svojima poradami, so tolkovanjem prosto trebalo zvihnuti jakiš osnovni uroveň zdravstva. A tak i u drugih všetkých oblastí. Znači to i remeselníctvo, ktoré mi vsedom bolo, jaké bolo, ale všetko to trebalo podzvihnuti. Hvikovo vyloženi 20 reklami z vidanjoh po ruski, a nje odluha výstava bude preširena z išće 20 reklamami. Interesantne, že ohlaški do naših vidanjoh davali njeljem Rusnaci, ali i pripadniki drugih narodov z okruženja, Njemci, Jevreje i Serbi.
Dneška na 20 zavarti šitski Vyberankovo mesta na Vyberankoh za sovit mestnej zajednici Ruski Kerestur. Po švitko bi mal bud sformovani novi sostav, a po tamalj vjerojatno budu zakončeni aktualni roboti na investiciju Hutim Valalje. U týždňu, ktorý za nami, paralelno so spririchtovaním Vyberankoh za nový sostav mestnej zajednici, okončovaní roboti na dvoch značnejších investíciách u Ruskim Keresture, jak realizacija skorej prinešených odlukoh aktualnog sostavu Sovitu. To ti roboti trebali rušiti skore i međutim, dakle, zbulo dižđu već ska rušili i poplavi u Srbiji, takže i to ti ekipi, ktorí trebali robiti ti roboti, boli angažovani do svoju mehanizaciju na tih podjijoh i takže, ali je relativno došvitko idze. Hlavni roboti še okončuju na dvoch lokacijoh u Valalje, a jedna z njih prave center Ruskog Kerestura, odnosno parking prostori i Draški kolodomu kulturi, ktorý ostatní raz rekonstruovani pred približno 20 rokami. Думам, že to robené 95. roku, znači za 250 ročnicu. S ohľadom, že še celý center šeljal asfalt i tu porobeni to ti ploči nešťešljivi, ktorí boli pred domom kultúry, ktorí už vec na taký spôsob boli prepadnutí, sami ploči neprepadnutí, ale boli prepadnutí spodok tých pločoch, takže jednostavno nemohlo še už ani parkírať, tu ťažko bolo i parkírať. Takže to hovorím, domám, že to 95. roku bolo i ostatní čas, bolo, že by še to i pokončilo teraz toho roku. Tu plánované, tu bude jak parking? Tu plánovaný parking i tu plánovaný na tým prostoru, ktorý tádzi od Dražky, tu bude uveľatý asfalt a tam budú postavení toti cehelky. Nažaľ, neznám, že na jaký spôsob še plánovalo javnú nabavku toto keďže robelo, ale jedna časť, ktorú môžete zňať, jedna časť nám ostane neporobená, no ja še nazdám, že u dohovarky zo zmestnú zajednicu i zo lokálnu samoupravu, že riešime i toto s ohľadom, že máme toti ploči, ktorí by sme mohli tu teraz poskladať i ktorí by neboli na taký spôsob, nebolo by na taký spôsob porobené, ale by bolo na ničaký spôsob, ale by bolo zažnem porobené, da neostáva ho lažem. Behaton kocky, zo ktorých budú vyskladaní Dražky kolodomu kultúry, predstaviajú hlavnú podlohu i na druhej lokaciji, na pijacu, gdje je väčšina robotoch už porobena. Po slovoch samoho projektanta, kocky takého kvaliteta, že by trebali tirvať vecej deceniji, co znači, že trebalo vydvojiť značni sredstva. To investicija direktno za sredstvo mestnog samodoprinosu. Prešloho roku malo investiciji bilo porobene. Pri koncu roka porobeni tu jakinje mostcik na bazen i mostcik na temetov. Takže sredstva, ktorí praktično prešloho roku nie utrošeni, toho roku su realizovani u tih. Kupna vrednosť aktuálnych robotoch kolo 6 milióny dinári, s nadpomnúcom, že plánované, že by še porobili i najkritičnejší mesta na asfaltu po uličkoch u Valalje. S ohľadom, že by väčšina robotoch mala buď zakončená po Červenú rúžu, všetkých navšteviteľov Ruského Kerestura dočeka i krajší ambient, ktorý pokus dohadne na tot u horodoch. To vážne, keže še Valal chce promovovať i jak turističná destinacija. Jedno zo slučovanjov, ktoré tomu môže len pomohnu, stojí najnovšia regata, ktorú organizujú Vody Vojvodiny, kotra už prebúvala u Ruskim Keresture. Jej predstaviteľe tých dňoch prišli na poradu o novej naštívi, majúci u ohľadze dobré iskustva zo 2009. roku. Stvarno je bilo sve kako smo se dogovorili i čak i više od toga. Jako lepo smo se proveli i svi regatari su bili stvarno zadovoljni. Mislim da ovde čuči jedan lep, da kažemo, i potencijal, kako da kažem, jedno jako lepo domaćinstvo i ljudi su stvarno bili divni tada i ja očekujem da ćemo se tako lepo provesti i ove godine. Sigurno, že i mi jak domašniše potrudzime predstaviti Kerestur na određeni adekvatni sposob. Znači, očekujeme po slovih organizatora, ko 180 ľudzoch, že prihodzi u tej regati. To sigurno treba, znači, određene i kostiranje, određenu programu, određeni kontakt, rozvarku, na prostom slovom treba biti domašnji.
Bude to ešte jedna náhoda za promociju Kerestúra i všetkých jeho združenjoch i naiste škoda, že regata nestihuje do Valalu 3 dni poznejšie počas našeho najväčšieho festivala kultúry, bo by efekti jej prebuvanja napevno boli ešte veľa väčší i kraši. Vjerojatno, že i taki uskladzovanja aktivnostoch i terminoch budu jedna z preokupacijoh novого sostavu Sovitu mesnej zajednici, ktorý by neodluha mal počas robotu. Prešle nedjelje naša ekipa bila u Bikić dolu na manifestaciji Prišli nam Rusadlja. Popri običaju valjanja majskog drevka, priznačeli smo i rozvarku s otcom Vladimirom Edelinskim, kolovi budovi pastoralnog doma u tim mesce. Odkedy u Bikić dolu vybudovana cerkva, a to bilo pred 110 rokami, kolo cerkvi nie vybudovani ani jeden prowadzací objekt, gdje biše ľudze posle bohosluženjoh mohli zizi popripovedac, ta počatok vybudovi pastoralnog domu Veljka Podžija za Šickih. Вибудову об'єкту почала початком місяця мая, teraz 2014 roku, i dakle було briги za tу хвилю, która całą našu žem potrafela, inčak by sme teraz za Rusadlja boli готові за ту роботу, яку ми розпочали. Яка намена того будинку? Як sam spomnul, budinok pastoralnej prirodi. Rušelo od toho, že ľudia, keď še zakončí bohosluženje, nemajú dze, jak by mi hovorili, na agape, stretnúť, popripovedať posle bohosluženja, tako sporozmenjovať svoje rozdumovanja. Takže jedna od osnovnih pričinov to práve stretanje ľudzov posle bohosluženja, ali u pastoralnej roboti s ľuďmi je veci drugi potrebi. Robota za vjeronaučnu grupu, robota za staršima, starši ľudia še uvalali nigdje ne shodza, jako to je z jednih drugih naših valaloh. Takže to tak jedna vecej namenski objekt. Jest da jedni drugi nameni, ktorí še teraz pomali nahadujú, že u valali niet prostor, gdje bi mohli daki hosti, ktorí prichodza do valalu. Často teraz še valal povjazuje za Slovacku, s Rusinami tam na Podkarpatju. Takže keď by takí hosti prišli, veľa nám zgodnejšie ich na takým meste jedným uhostic. Jako po obiscoch, gdje teraz ľudia majú roboty na polju, u Vinicoch, već ne môžu prijať hostoch. A bilo bi sodržaja, ktorý by, evo napríklad, jak na Nješkajše Šveto, na Rusadlja, keď še valja maj, hostoch bi zgodno bilo prijať a ľudzi nezgodno im domu. Takže i jedna od tih namenov bola i tota. Jakie dimenziji i jakie šitsko prostoriji tu budu? A objekt u sušnosti neveljki. Može povedati, že sam osnova tlocrtljevo temelji, take 9 do 7, ali jest tu propratna piljvica, jest u planu, že bi može uzbulo pod krovje. Ciljne bilo, jak smo govorili, jedna pastoralna prostorija za agape, która še pomali rozširjela prez robotu na projektu. Takže mi teraz máme jednu prostoriju za propratnu kuhnjočku, za toaletom, za prostoriju za prespac, a u budućnosti može biti da pod krovja še prilahodzi, kad bude financiji, ktorí u tej chvíľky zakončili sme, keď sme mali penježiteljo potrošili. Znači, za s tima penježami budu zakončeni tak volani hrubi budovateljni roboti, tak? Hej, to penjež, ktorý sme mali, zakončujeme do podkrova. Cali šitski drugi roboti kostaju nas praktično iščeteljo, ali za teraz sme zadovoljni i Bikićanje hvarja, že su zadovoljni, bo to je jedan veliki kročaj za, navolajme ih, takvu infrastrukturu, ktorú oni nemali po teraz. A jak se obezpečali sredstva? A sredstva uglavnom še hljeda prek projektoh, prek rižnih konkursoch, takže i mi na vecej mesta konkurovali. Na jednim nam prešlo, to taka svota, ktorá nám umožljivala väčšinu robotov na tým objektu. Dobili sme i, to bola jedna cerkovna, katolícka humanitárna organizácia. Konkurovali sme i pred državu, odobrena nám pomoc. Vtedy to bola kancelária za sotrudzovanie so cerkvami, vírskými zajednicami. U novej vlády dúfam, že to premenovalo, že še inčak volajú. Tu sme dostali isto, tu bolo 300.000 dinari, medzi tým pre slučovanja u državi u tim momentu ani ne zname, že kedy i či nam uopšte to sredstva budu obezpečeni. A kedy planujete zakončiti do funkciji privez objekat?
Ljubili by sme, keď by to bolo toho, 2014 roku, medzi tým nikde neznáme, že jaká verovatnosť, že nám prejdú to tí naši projekty, ktoré sme posielali, takže keď nám neprejde toho roku, my by ljubili, že by to bolo hodem na rok. U týždňu za nami na budinok pastoralnog domu položene zakrice, a predluženje robotov zaviši od priljivu potrebnih finansijnih sredstvoh. Dunaj, Dunaj, hliboký, u ním kameň široký, tam všeho vylámali, penu nazvívali. Dunaj, Dunaj, hliboký, u ním kameň široký, tam všeho vylámali, penu nazvívali. Dunaj, 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 veľký a široký, väčší mám na srdcu bolí, jak co ty hliboký. Dunaj, 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 veľký a široký, väčší mám na srdcu bolí, jak co ty hliboký. Dok milenka čekala, nieraz sebe špívala, ale teraz prestala, ručky vzala mala. Dok milenka čekala, nieraz sebe špívala, ale teraz prestala, ručky vzala mala. Dunaj, 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 veľký a široký, väčší mám na srdcu bolí, jak co ty hliboký. Dunaj, 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 veľký a široký, väčší mám na srdcu bolí, jak co ty hliboký. Ručky svojo lámala, že ju mamka hodala, a či na to pristáva, jej še nepýtala. Ručky svojo lámala, že ju mamka hodala, a či na to pristáva, jej še nepýtala. Dunaj, 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 veľký a široký, väčší mám na srdcu bolí, jak co ty hliboký. Dunaj, 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 veľký a široký, väčší mám na srdcu bolí, jak co ty hliboký. U predluženju zdohodnjeme vas išće razna zmisti, kotri budeme emitovac po konjec nješkajše emisiji. Toho roku za Ečku toti majski dižđi buli hasnoviti, hibeljem obecani subvenciji od državi. Teraz toto rošljinu, ktorá má i halucinogény pri kmeti, ta da kedy strašeli djeci, že u maku jest dziva dzivka, že by tam ne zahodzeli, ritko to má u zahradi. Výbor za školjara generacije okončujеше na osnovi pravilnika o nagradzovanju školjaroh. To muši buc odlični školjar, nošitelj Vukove diplomi i rozumiše zo s prikladnim spravovanjem. Nješka počina veljki Petrovski post. Totico otrimaju na svojim stoljećastejše budu mać serviranu ribu. U ribalove Ečka pri Lukinim selu rihtajuše za ljetnu sezonu vilovenja. Naš najvekši ribalov Ečka pri Lukinim selu njedaljeko od Zrenjanina zalopljuje vjedno z rezervatom prirodi Carska bara vecijak 3600 hektari. Pod ozerami maju 2500, a za produkciju hasnuju uljem 1600 hektari. Ovogodišnja proizvodnja kreće normalno. Tohoročna produkcija će normalno. Hvitkovoše rihtame za intenzivne vilovenje ribi za Petrovski post, ktorý trva od 15. junija po 12. juli. Toto ozero teraz pražnjime, že bi nam tu bul lager za ribu za švitke vycahovanje. Znače, že u nas tradicija vyporučovanja ribi na trgovišće predstavlja rok, a preto ribu mušime mac porehtano. Poneže riba muši švitko transportovac, najljepše, že bi bila tako i tu, u najbližšim ozeru. Prez ljetoše hljadaljem poćka. Za ribarov to ščesce,
bo Amura i Tolstolobika vljece nie može lapic bez vypušťovania vody z ozera, to še robi v žimu. Poďku može vljece sprevesť. Ruciše jej pokarma, ona še zbehne na hromadu, a veće za ruci mreža. I velika jezera gdje smo određenu količinu krupnije ribe nasadili. Do velikih ozerov gdje je nasadzena velika riba za ljetne vilovenje, intenzivno še dodava pokarma. Ribarstvo ečka je prisutna u najvažnijim trgovinskim lancima u Srbiji. Ribarstvo ečka prisutne u všetkých najvažnejších komerciálnych trgovinských lancoch u Srbiji. Prehvarijame i zo stima u ktorých sme neprisutni i nazdávame še pozitívnomu rezultatu. Mnogi kupci še neprerivno zjavljuju, bo naša poďka so zmesom, ktoré má od 1,8 po 3,2% masci, nadaleko poznata po kvalitetu. To nie čudne, bo še tu ryba karmi vyključno zo ekstrudovanú pokarmu, ktorá má 20% proteíny i 7% masci. Zárno kukurici a bodajake druge žitarky tu nema co hľadať. Že by preširili asortiman, napravili pohon za prerobok ryby, ktorý ešte nepočal robiť pre spomolšenú administraciju. Dozvoli čekajú už vece jak pol roka, ali še nazdavaju, že pohon počne robiť najpoznejšie za 6 mešaci. U nas je nije nešto puno palo, nešto malo preko 100 litara po kvadratu. U nas nije spadlo veľo dižđu, kuz vece jak 100 litri po kvadratnom meteru i nemali sme škodi. Až nam to diž i pomohnul, bo sme nemušeli pumpovac vodu do ozerov zo stisi. Jeden mešac sme zašporovali. Nie bolo by dobre, keď by spadlo vece, bo ozera prepolni. Šťastie je u tým, že dišť spadnul práve tedy, keď sa razmnožuje striberný karaš. To za každý rybalov korovská ryba a nemôže zoprieť, že by taká mala, dlhoká 1 mm prešla prez pumpy i šitka. Toho roku za ečku to tí majskí dižđi boli hasnoviti, hýbe obecani subvenciji od državi. Mi jesmo predali zahtev državi i... Mi pridali vymohu za subvenciji ozda da se obuze z toho. Zo stima subvencijami biše ušeralo trgovišće, a to ti co robija i predavaju na čarno, bili bi pocisnuti, da biše konječno znalo i jake na isce trošenje ribi požiteljove u Srbiji i to po kategoriji ribi. Teraz taki precizni podatki njet, ljemna nadovanja. To ti stimulaciji bi doprinjesli i oživljovanju produkciji na menših poroknosoh u ruralnih štretkoh. Ljudi bi še ošmeljeli otvoriti privatni ribolovi, u centralnoj Srbiji bi mogli zažiti velji mali ribolovi za pestruške i druge ribi. Za teraz država obecala subvenciji 7 dinari za každú kilu predate ribi, ale poneže znova premenjeni minister poljoprivredi, nie izvesne, že co bude za stima subvencija. Makšeja krošlina pestuje už milenijumami. Poznate, že še z makom sladzeli i praljudze u Kamenejeri. O jakej rošlini slovo, jak i o šitskih jej hasnovitih prikmetoh dozname u šljedujucim prilohom. Pred daskelja decenijami, každá zahrada na Valalje mala z každej ovoci i zahradkovih rošlinov podakus. Medzi režnima rošlinami vše bolo i maku, ktorý fachovci učešľujú do olejových, barzlikovitých rošlina. Teraz toto rošlinu, ktorá má i halucinogény prikmety, tá da kedy strašeli djeci, že u maku je dziva dzivka, že by tam nezachodzeli, riedko kto má u zahradi. Pravda, Slováci mak pestujú i na veľko, a medzi Rusnacami najväčší produkovateľe Sobkovo z Ruskого Kerestura. Rokami sme še proizvodili sme željenjavu, išli sme čak za pijac i včasni paradići, včasnu paprigu, išli sme već tu paprigu za kasno, rokami sme to robili ja i supruha, teraz sme pokus prihodzime už do rokoh, ostali sme u zajednickej roboti za zivku i za žecom. Evo, že znam takú mal nešťastie z nohu, takže evo, pomáha nám, keď može. A mi už teraz, poneže roky prišli da probujeme da co proizvodiť, da co druhe, co može buzi nie baš šitski proizvoda. Kto chodzi predávať smak? Evo, ponajveci ja. Idem na pijac, idem po hlebi, tak vec tomu, tomu i takže še takú štičku i na pijacu. Môž, tako še pripovedať, takže ponajviacej ja. I ktorý čas najviac še hľada, ktorý čas roka? Najbardziej še hľada pred Kračunom. Pred Kračunom, pred týma švetami, viešení tam, v Žime, za šveta, za Kračun najviacej pošlo.
A u čem vam unuk pomaha? Unuk on pomaha u šitskim. I šalzu s nami, i paral, i pomaha, i pretarhovali sme mi dvoje, bo oni bili na polju, tam i dvoje ovecka pretarhovali. Takže furt je u pomoći babi. Evo, nješ kaže, izozovodi mušel skoro i prist, bo pridu televizija znipac mak. A puščelicu zozovodi? Hej. Co šim hvarov? Že príde televízia, tam už pojď. Dobre, že se puščeli. Poneže roky už tu, a za makom še ne treba hiljac, ljem na počatku keď še prerizuje, co može robiti za šamločku. Sopkovo na domali budu pestovac mak. Teraz ho maju da zna 500 kvadratni meteri. Nie robíme veľa roky, pár roky sme počali tak na menej, ale každý rok vecej. Eto, mali sme šťastie, že poznáme máme priateľov u Červinky, co sme boli čas na pijacu, co sú Crnogorci, baš i jeho supruha toho našeho tovariša, baš nas zainteresovala s bilim makom, poneže postoji i bili mak, takže mi še zainteresovali i počelo še nam to. A vecka, jak varim, počalo še ukazovať, že evo prostora u zahradu je še vecej, bo ľudze pokus prichodza do Rokochta im nije na tjelju potrebni zahradi, ta prostora jest, teraz co da še, to smo veljo študirali, co da še i do zahrada klaze, mašinski robic, nje bar zmož, bo to nije veliki prostori, a da smo prišli na takvu ideju. Tu mace bili i belavi mak, jaka je rozlika? A pace, co še mnje dotika, ja ne vidim rozliku nijaku. Bili mak, isti smak jagod i to belavi, ali ljudje nije zainteresovani na pijacu za bili mak. Nie znaju že co to, bažljem dahto, tak to ti mladši stjeli, že či bi nje moglo za baklavu i već ga probovali, već je zainteresovali, ali ja predala na veliko bili šicovcu bilo, takže nije ostalo teljo za nas. Znači, to ti si kupili na veljko, oni znaju že co to vredi? Verovatno. A ktori vi voljico za vašo lakotki i kolači? Paci, ja koristim veljo i jedan i drugi, ali ponajveći zato mam taki kojaki receptico, koristim bili, ja podjednak maltenje koristim i bili, a koristim i čarni. Ali mi ne vidimo rozliku, nam interesantni jedan i drugi. On si je otprilike tu krajom jula, keď, da povem, najväčší horúčaví prichádza, hej, i vec krásne neznám. Ešte sme neprobovali moš, i jes, ľudia, čo má mali kombaj, co ho moš, ale jak i všetko to drobné seme mohlo by ešte jedna čas vytres, hej, roztres, takže ho za teraz sme robili ručno. A poneže še, evo, keď najväčší horúčaví može u hladku, može u šopi, može bloze, i nemusíš ho ani naraz, može on učav rostať i na dlužej, takže postepeno ho robíme, kedy još se stihuje. A vecka, eto, jak proizvod može stati hoć doklja, najveći še hasnuje, hej, mi zname našu tradiciju, najveći za bobaljki, kad prihoza šveta, žimski, kračun i takvi koji su najveći ljudi tedi gledali. Ta sme še zato odlučili, že to roba, ktorá še nemuši u isti momentu predati. Cała tehnologija dost jednostavna. Šeje še zručnu šejačku, na polju može i traktorsku, ali maksimalno na 2 mm hljebini. Pretože muši buc idealno porihtana za šatvu. Može šat zvješenji, ali ho mocni mrazi možu pokošic, ta sigurnjejša javnja šatva. Naš sobešednik vari, že vše u februaru pridze blaha hvilja, keď še žem presuši i on toto vyhasnuje za šatvu, a potim treba poroljac. U marcu, keď zidze, najvažnejše ho preridzic, potim 2 razo parac, a vezljen zaljivac i zaštitic kad potrebne. Mali sme u planu, že i navodnjavanje postavime kap po kap sistem i máme šitsko, ali iznadzeli nas da ako zdižđi prišli, evo taki dosta veliki iznenada, takže za teraz sme ho nje zaljivali, no i pa traže ho trebalo zašticic, išće raz, 2 razi jeho za to, daku zjak da ho daku splamenjača keď oteljo lapa, ali nas da vameše, že od toho, že išće za teraz odnjeje, a za drugi raz keďže nastavíme, može buc i to treba, šitko treba otrimovati i to. Velji horoti škodljivci hrožete i rošljini, ali sobkovo patra vyprodukovať zdravú poživu, toho roku ani ne pirskali. Trebalo bi, holjem raz i 2 raz bi trebalo, ali mi ho i teraz i ne pirskali, evo izbjegavame da bude
та буде все здравші. Не можна povedať, že jak povedzme to tá ekoložka baš proizvodňa, ale trudíme sa da sú menej zastúpení to tí insekticidi, hej, i pesticidi, da su menje zastupeni, pa može uz da jedan i budze, da jedan hrobačni, ali veljo, mala čas, mali procenat. Toto oljejarka má veci jak 50% oleju, ktorý sa sostojí zo zveci bar z kvalitetných olejových kvašninoh i ľudia ho hasnujú ešte od kamenného času. Okrem za koláči i lakotky, jeho olej sa hasnuje za pravenie lágoh, olejových farboh, mydloh i tak dalej. Pitali sme sa našemu sobešedníkovi, či duma zväkšať povrchnosť. Može biti, že i povećame, zavisi zaš od plasmanu, hej, jak še ho uspe dalje predati. Bo ipak konkurencija tako i postoji, jak i u šitskim. A máte kerestore konkurenciju? Nie da co ozbiljne, ali tako še ljude zainteresovali, tako i uvalali. Čim prši raz troška porobel, jak i za šitsko, hej, interesujeme še za šitsko, bo musíme i dalje i svaštaric ta. Situacija taka, že še u tej državi menje veci muši svaštaric hoće. Jezuzovco už robja na veliko i pojedinačno, ali vekšina za to. Mi co sme, a potom mi už co prichodzíme do rokov ta za šitského podakusa. Mak jeden čas u nas bol i poluzabranjena rošlina, bo hlavky majú 0,4% alkaloidu morfiumu, co še u velikih država hasnuje za ilegalnu produkciju. U nás farmacijna industrija hasnuje za lijeki na bazi morfijumu, ktorý umrtvuje bolje. Školski rok za veljih už zakončeni, medzi njima i školjare 8 klasoh. U predloženju upozname vas zo školjarami, kotri prez osnovne školovanje mali najljepši oceni i noša titulu školjara generaciji.
Výbor za školjara generacije okončuje še na osnovi pravilnika o nagradзovanju školjaroh. To muši buc odlični školjar, nositelj Vukove diplomi i rozumiše zo s prikladnim spravovanjem. Rahujuše i uspihi na zmahanjoh zo nastavnih predmetoh u organizaciji Ministerstva prosviti, jak i uspihi na sportskih zmahanjoh. Školjara generacije predklada odzeljenski starešina, a odluku prinoši nastavnicka rada. U osnovnoj školi Svetozar Miletić u Verbaše nastavnicka rada vibrala školjarku generaciji, to Nataša Kašaj, hotra njema in šak i oceni ljem petici. Od 5. po 8. klasu hodzela na ruski jazik zoz elementarni nacionalnej kulturi, a popri veljih obovjazkov u školi učestvovala na každoj programi hotra še rihtala na ruskim jaziku u školi i u cerkvi pokrova Presvjatej Bohorodici u Starim Verbaše. Milo mi je, že me vibrali za školjara generaciji. Ja zakončila osnovnu školu Svetozar Miletić, ja Vukovac. Poneže maš šitski petici, ktorici taki najmilši predmet? Najmilši predmet srpski i rasijski jezik. Hodzelaš i na zmahanja? Jej, bila sam na zmahanja za srpskog i rasijskog jezika. Bila sam na republičkom zmahanju iz rasijskog i na olimpijadi iz rasijskog. Co planuješ upisati? Pa budem upisati gimnaziju, društveno-jezički naprijem. A već kaj z gimnaziji, mušiš dakle i učit će dalje i co već kaj planuješ? Pa ruski ili anglijski jezik. Na samom početku, znači školovanja, ukazovala fini rezultati, teraz po to, kad je prišla u predmetnu nastavu, fini rezultati za rižnih školskih takmičenja, co še dotika rosijskog, srpskog. I jedna dobra dzivka, dobri školjar i šitsko najljepše i može da ukažeš jagot primjer ostalim školjarom. U osnovnoj školi Bratstvo jedinstvo u Kocure školjarka generacije Tatjana Bojla. Direktorka školi Monika Tamaš ma povest ljem krasni slova o njej. Ona bila kandidat jak za školjara generaciji i ješći jedno dzivče. Međutim, ona za svojim uspihom, jak da povem, doznadmašela svojeg protiv kandidata u tim, ma bar zvelje uspihi i na republičnih takmičenjoh perši drugi, treci mesta iz ruskog jeziku, iz srpskog, jak njematrnjoho i na drugih takmičenjoh tak isto. Dalje planujem upisati medicinsku školu do Novog Sadu. Tu sam išla na veli zmahanja, ali sam ljem za ruskog i srpsko postigla neki vekši uspihi. I toto škola mi ostanje u krasnih pametanjoh. Malo sam tu veljo tovarišoh i veljo krasnih iskustva. Tatjana Bujla poneže je mala veljo obovjazki u školi, nje mala času hodzi do kulturno-umetnickih društva u Kocure, ali je veljo času preprovadzela pomahajuci u Karitasu. Veljke je žadanje, dok pođe školovarše do Novog Sadu, učleniće do Ruskog kulturnog centru. Doris Bučko, školjarka 8. B odzeljenja, prehlašena za školjarku generaciji maturantoh 8. klasnoj osnovnoj školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture. Na osnovi bodovanja jej uspihov u nastavi, onka nastavnih aktivnostoh, Bučkovu perše predložela odzeljenska, a jej výbor potim potvrdzela i nastavnicka rada školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture. Hodila sam na veli zmahanja, hodila sam na ruski jazik, srpski, biologiju i tehnične. Z ruskog i srpskog sam mala lepši uspih i sam došla i na republične zmahanja, sam osvojila drugi mesta. Trenirala sam i stoni tenis od 2. po 6. klasu, već sam še prepisala na rukomet i poznije na košarku. Chcem upisati u nas gimnaziju u Ruskim Kerestura, poneže nemam okremni predmet, sam me interesuje me veci predmeti, ali najbarže i jazike. A jakie čustvo buca školjar generacije? Ti maš i Vukovu diplomu. Hej, mam i Vukovu diplomu i hej, bar krasne čustvo. Treba najše zadekujem, že me vybrali za školjara generacije. A tvoje tovariški, tovariše? Hej, boli šťastliví pre mňa i klepkali mi tam na dodeľovanie diplomov.
Ta generacija nam bila najse specifična. U nas po pravilniku i po tradiciji našej školy my bodujeme po našim pravilniku. Toho roku še slučalo, že sme mali veci v Vukovcoch i že by sme tu nenapravili nejaký problém, tak sme krašne pobrali od njih diplomy, ktoré oni osvojili na zmahanjoch i bodovali sme ich. Mali sme veci kandidátoch, ale od njih ubedljivo najveći body mala Doris Bučko. Ona školjárka 8. B odzeljenja i tak, jak i nastavnica, možem povedať, že ta školjárka naiste zasluženo dostala tu titulu. Verovatno budem pamätať osnovnu školu po tovarišoch, ale i po nejakých dožicoch. Verovatno su nam ostali šmišní chvíľky na hodzinoch i druge. Školjárka generaciji u štrednjej školi nam Sonja Mitričova, koja tiž zasluženo dostala tu titulu, pretože je angažovana u apsolutno všetkých oblastoch, koje naša škola može pokrivati. Od sportu do literaturi, do druženja, do organizacijoh. Prosto to ti dva zivčata vekše hvari, že su do všetkoho. A veoma mi je drago što sam postala đak generacije. Veoma sam se trudila, imala sam cilj od početka. Ja sam trenirala odbojku 5 godina. I to mi je isto dosta pomoglo, pošto sam išla na razna takmičenja, išli smo i na domijadu, i na opštinska, i na okružna. Također sam ja dosta dobra iz srpskog jezika, gde isto imala sam prva mesta na opštinskim takmičenjima, kao i učešća na okružnim. Planiram da upišem pravni fakultet u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova. To me dosta zanima zato i mislim da imam perspektivu u tome. Lidija i Kristina Hornjak z Đurđova maju pričinu bud znašmejani i hordoše prešejtac po svojej školi, ktorú zakončeli so odličným uspihom Vukovu diplomu i titulu školjarki generaciji. U tom roku smo imali 2 školjarki i 6. Prije kao 3 naiste bili bardzo vredni, učestvovali na republičnih zmahanjih z ruskого jezika, z srpskого jezika i njemačerinskого. I bili bardzo uspješni i u vannastavnih aktivnostih, takže še nastavnicka rada nie mogla opredzeliti sljem za jednu, takže vyhlasali, že bi obidva bili školjarki generaciji. Bilo češko, bo smo mušali ići na različiti zmahanja i baš veljo smo trud uložili do toga. Думам, že nam jeziki najveći idu i najveći sme tu diplomi osvojili, ali znaš, idu nam i to ti drugi predmeti, ljem že думам, že to ti jeziki še tak vidvojuju. Jaki vam plani teraz posle osnovnej školi? Opet da pođeme do medicinske škole. Poneže ste dvojnjata i djece i do iste školi? Nie, ona pođe do Subotice, a do Zrenjaninu. Diplomi zo zmahanjoh švedoča o ih angažovanju u školi, a zo dobro organizaciju obovjazkov oni mali času i za drugi aktivnosti. Ideme na 2 folklori, špivamo u crkovnim horu, u tu matkovim horu, u Kudu. Ja idem na dramsku, grajeme u orkestri, ideme na odbojku. A povedz mi, jak to všetko usoglašujete? Tako češko, pretože došenje na njih njeme bar máme malo času slobodnoho i mi tak doma sme bukvalno i nje s tatom. Še sme u školi tak po tih sekcijoh, ali eto stihnjeme i učiti skolo toho i šitsko zrobiti doma i s društvom i šitsko. A teraz za prijemni šerihtaci? Slabo šerihtame, pa máme veljo bodi za školi. I za naš tot sver, ktorý mi žadamo upisati, nam ne treba veljo bodi, takže mi učime normalno, že učime, ali думам, ruski už zname, matematika nam dobro ide, tot kombinovani što nas zname, že dobro porobime i uvidíme. Konec 8. klasi za školjarov istočasnije i konec jednoho životnog perioda, ta ih čustva pomišani. Smutni sme, pretože tu zahodjame pajtašoh i bukvalno svoje djetinjstvo, a zažnim sme šli, pretože odhodzime do drugih školah i do dašova života. Jim, ali i šitskim školjarom žadame, že bi upisali žadani školi, že bi bili uspišni i ostali našmejani. Počitavani patrače, bolo to šitsko, co sme vam pririhtali za nješkajši televizijni magazin. Joho reprizu hodni se opatric na štvartog na 16 hodzin i 40 minuti i na 5. rano na 5 hodzin i 30 minuti. Spred ekipi kotra pririhtala i realizovala nješkajšu emisiju, žičim vam prijemnih viljki. Doviđenja.